Вось такая вось яна дзедава крынічка. Калі паглядзець. О, цікава, што такая вось дзедава крынічка. Знаходзіцца яна каля вёскі Прудок Ліпельскага района. Што заўважна, праграма пасярод леса, вот нехта ж аздобіў, во, паглядзіце, во. Вакол лес, ды такі лес, ды такі. Правда, побач тут ёсць дарога, але яна такая дарога, нават асфальту на ёй няма. Дык вот што цікава, вось такі вот лес побач, вось лес, ну вось ён, калі паказваць далей, вось ён навокал лес. Глухі лес, а тут вот пасярод леса нават забетанавалі вось такую вось крыніцу. О, называецца дзедава крынічка. Сапраўды яна цікавая, пах вады крыху балотный. Хотел домой набирать не буду, но сам факт есть. Крышку хлебану. Зараз некий кубок, але ён кубок такий страшноватый. На смак ніякого смаку нема, але пах такі крыху балотнаватый. Ну вось такая, ну что самое цікавае, что молодцы. Вось их зрабілі на вот бетон натуральный. Ай-яй-яй. И якая покрывка такая драўляная, во, якая добрая. Во, якая цудоўная драўляная покрывка. Вось такая вось яна дзедава крынічка. Прямо пасярод леса. Ну гэта дужа цудоўна. Чаму? Таму што не забываем мы сваю прыроду, свае вытокі і свае каштоўнасці. И это правильно, что мы не забываем свои каштоўности, потому что свою родиму надо шановать, свою родиму надо любить. Мы будем живы, память наша будет живая, только калі мы будем вось такие вось маленькие цуды рабіць. Во, пасярод леса крынічка. Ой, ой, такая вось крынічка пасярод леса. Прямо пасярод леса глухога. О. І калі такое будзе у нашым грамадстве, калі мы так будем шанаваць, все у нас будет добра. Бывайте, сябры.